Shirham kajing rakhe buram singi utrai paskha ka Paris namdong. Paris namdong kalaya banlek kemen paskha menta kasngi santari uyayong araja apunriu. Da kajing yawan simenta shirham daki hajar ngut kipai rungai. Kapang pedang yang paskha kadai syapang kajing kemen, kajing kermen, kajing pentema ya kajing imensim, ba kajing kular jong kajing im bom jukut. Lapan pau susu ya kajing shirham kipai rungai. Ha kaba kabalang arsi namdong bi, da kaba kalayo ban ai baptisma hadu lai fu arngut ki Kristan batemai, bat lai ngut kirang ba bala pendep ya kriti nong persyang. Kumta kat banang ya ikisngi, bat kipor, kabalang kalanang sakhi ya kajinang san nang roy kipai rungai Katolik hapo Paris. I Reverend Father Simeon Sungo ibadai i Paris Priest, ilalong ukong san haka kenya ka kriam haka mas bakhuj, ban pendep ya ka sakramen baptisma. Baptis yaki haka kerte